Le album kaKhuzani Mfoka ibonakala izobe impumelelo kakhulu uma sibuka inombolo eseyibonakalile lapha-ke ku-Facebook page wakhe-ke lapha-ke emva kokwenza-ke igamo noma-ke iqeshanyana-ke zamavidiyo lezi ade zenza. Zibonakala-ke zino-13 hours-ke kodwa ayibheke kwi-million-ke viewers-ke lezi qeshana-ke zama-promo amavidiyo. Okukhombisa ngokusobala-ke ukuthi-ke le album-ke kungenzeka ibe impumelelo ngendlela-ke iyisimanga ukuthi-ke iy'ngoma lezi zu-21-ke zenze kahle kakhulu zonke. Le nto ngiyithathela laphana-ke ey'nombolweni-ke eseyivelile-ke laphana-ke futhi eseyisabalale kakhulu-ke nasey'nkundleni zokuxhumana-ke ukuthi-ke abantu-ke sengazuthi-ke bebemgade nxa zonke njengoba-ke ethe mebeka amaphosti akhe-ke laphana-ke kunamaphosti abheke kwi-million viewers njengamanje. Angiphathi ama-likes agijima impela kahle kakhulu-ke laphana-ke sikhuluma nje ngayo-ke uKhuzani Mfoka Dlamini-ke emculweni kamaskandi-ke sikhomba ukuthi-ke noma-ke okukhomba ukuthi-ke izinto zakhe-ke zizohamba kahle kakhulu. Lokhu akusho mina, kusho izinamba okukhombisa abafowethu-ke ukuthi-ke uKhuzani-ke abantu bamlinde kakhulu. Lokhu ngithi angicacise-ke njengoba-ke nezey'nkundleni zokuxhumana-ke kusabalala-ke laphana-ke ukuthi-ke lindelani-ke ngoKhuzani-ke kusuka manje-ke kuyimini-ke ngo-2 bafowethu ilezo.